nitwa ku mazina Nshimiyimana Seburirwa, ni Remax TV online. Twaje gushitsa ibyo abagiraneza baduhereje. Ubwo twaje guhereza umudamu umwe wari wabyaye impanga witwa ku mazina n'abarivuga. Witwa nde? Burangezi yaremye tubategera nyaruka. N'umutware we yitwa Ndayisenga Mose. Ubwo none twazanye n'ibintu bya mbere ni imyenda y'abana, kuko twavuze yabyaye impanga, imyenda irahari. Ubwo hari ubushora bwo gutwikira abana, hariho n'ibyo gufasha kubaheka, byose birahari. Ubwo hari iyindi myenda ihari nayo nyine imwe yo twagiye turobanura nayo tunakwiriye abana, irahari, iri kurebeka, ni nyinshi itarinda byagwa, irahari ni imyenda yose. Ubwo ku kijanye n'imyenda ndi kureba ko ari bwiza. Nyuma yaho hari amavuta yaje kuboneka, kubera ko ariko abana bazaje babona icyo kurya. Hari ikindi, hari umuceri ntabwo wabonetse. Hari ibishyimbo nabyo birahari, ibishyimbo twabonye n'agafu kandi nako karahari, agahunga. Ibyo ntarashobora kubiterura. Habonetse n'isabune yo gukaraba nayo irahari, yo gukaraba ino zaje ukarabya abana, irahari isabune. Isabune yo gufura imyenda y'abana nayo irahari. None isukari yo gushyira mu kabuyi k'abana. Uwadufashije ifu y'abana yateganya aracyari inyuma. None ni ukuvuga uwadufashije ifu y'abana aracyari inyuma, arayizana. Ariko ku foto ya mbere irahari, turayerekana. Ubwo sinzi kuri byose byabonetse nimba hari icyo wabwira aba bagira neza icyo bakoze. None turaguhereza umwanya. Nakoze ngo nababwiye ngo umugezi wanjye, ariko nishima ko buno nangeje mwogaruka. Naye nishimiye ko nababonye n'abamfashije. Wakoze cyane kubashima. Ndumva ko nabo birabageraho, kandi natwe dukomeza tubashima. Ariko wenda hari n'umutware yagira icyo avuga ko mu kamwanya ko kubashimira, kandi reka nawe tumuhereze ijambo. Nanjye ndigushima ko mugize neza. Umwana agasohoje, mani yagira ute ibampera umugisha. Sawa bariya bose kandi nabo mwatumye, nabo batumye, ababatumye nabo ndi kubashima cyane, mbega bazakomeze gufasha n'abandi bacyari inyuma. Sawa hano tubifite n'umubyeyi wa byaba bana nyine usa n'ubarera, uri nabo hafi. Ubwo nawe turamuhereza ijambo nimba hari ikindi yahavuga. Karibu kuri we. Icyo navuga ku bagira neza, bashimiye amakuru mwiza y'isezerano risohoye, kandi ngashimira nabo mwakoresheje bakaba basohoje ibyo mwabategetse. Kandi icyo mbasabira ni ukugira ngo muhorane urwo rukundo, muje mukunda bose, Imana ibahe. Amen. Uwo yarari umubyeyi ariwe sebukwe wa Sifora Ntibatege. Ninde Sifora? Nyarubwa nanga. Hari irindi zina usize inyuma ryitwa Bukuri. Wakoze cyane. Ariko hari n'undi mubyeyi
hari undi mubyeyi nawe utabura icyo yavuga, mbo muri make nawe yavugaho gakeya kubera nawe. nanjye ndabashimye uru rukundo rwo bankoreye, bakomeza urwo rukundo rwo bankoreye, bazakomeza urwo rukundo, bazarukorere n'abandi basigaye inyuma, bakorere n'abandi basigaye inyuma. None Imana ibampera imigisha, barakoza, Imana ishimwe. Ariko simere, none uno sifura ninde kuri wewe? N'umukazana wanje. N'umukazana wanje. nanjye nitwa Bukakari Ntarugiye, ni perezidenti y'iwacu, umubarire kuvuga mu ijambo. Ndi gushimira abakoze ibitangaza nka bino. Amen. Imana ibampera ubuzi bwiza butazashira. Mu bandi bose muzabanderere, ariko ndi kuyembayemba. Amen. Ndaho ni Ntarugiye Bukakari Ntarugiye. Amen. Mwakoze cyane. nyuma y'ibyo bintu byose twakuze, twaje kubona ko hari faranga zagiye gusaguka zingana n'imitwaro 48,500. turaza kuzishikiriza uwo muryango kugira isaze kubayamba, wenda hari akandi kantu bakenera, wenda bakagira icyo bagura kandi. Ubwo rero turagusaba ngo tubare neza, ibaze neza. Twaguze ni imitwaro zingahe? 48,500. uko bikwiriye nagombaga gukora gutya, ngahereza uno akazagushikiriza weho ukabika sasa, naguhereza niko amaze kureba akaguhereza ukabika. Umudamu niwe ubaga umubitsi sawa.